makuona geja gotoire gukiaga. Usijisumbue na yale mambo hauwezi control, na yale mambo hauwezi badilisha yasikusumbue. Wewe sumbuke na kile unaweza kubadilisha. Kile hauwezi kubadilisha, wachana nacho kiende. Never be distressed by anything that you cannot change. Don't be stressed. Maisha maya matireda stress. Kai. Hii maisha umenyatha ici kuigira stress. Karoda kada kaigire mwiri ni wathoga. So ne girimo kwa jana mwana matano. Bahasa ya kugodhika. Ambia mwenzako weka pressure chini. Atuigwe mwana kwa miaka 38 ena pressure. Mukira naki. Pressure ni haki. Sami. Ate musi wa korofureirwo. Ate ruwe uthiage handu gwithikira Ngai ta musi undendaga na wafurirwo thiku imwe. Muthenya ucio kwaja niguo mwega wa kumekira stress yo nawe. Oya kiredio kia bluetooth. Umaja tha inya makomete. Ikira rwimbo. Weka wimbo juu na Kenyatha makuona geja gotoire gukiaga na gugatuka orire tazemani ureke kwira ciana ciana lage baba dai na stress. Usikubali mtu akusumbue hii dunia. Usikubali kitu kikustress. Wewe jiachilie, wewe jiachilie. Usikubali kitu kikupeleke kaburini mapema. Maka itugetekera kindu gikogie mwere gigutware mbirira inetene. Ninasema usikubali kwenda kaburini mapema. Usiende kaburini mapema. Usiende kaburini tondu andu aingi niguo marenda magutindike okuete ni wehere. Nie ndigikua. Nie ndigikua nie. Nio no kinyandika atia ndigikua. Nio no ngejambia atia ndigikua. Nie ne njue gwe treat. Na nie ne njue maundu maria mandehagira raha. Ni uri thaka na ni uhe stress. Ngai ni atwaire rori. Njoke njikire crusade gate ni yangu. Mika urojambia haku gate ni crusade. Kile ambacho hukupatia raha kama kinamtukuza Mungu, patia roho yako raha. Never put your heart in distress. And whenever you are in distress, you know where to go. Go and find God. God will give you peace and rest. Unasumbuliwa na mambo mawe. Timutumia kwa giete. Jaigwa dina thayu. Dumutai metoro. Wikira piritoni igire maini. Soke umukirie babe ni urangoro tanywa mai. Anyitwo ni toro wega. Ru musete mutwe wega. Nikisi uteriga. Eda koma wega. Na ni orirwo na toro ni umunyitire ena piritoni zigana mwiri. Ndwiriga ki? Musete wega oya piru igamutwe wega. Omore kisi magana maya. Ona akiokera kaigwa ni muno guiromo. Pana jisumbua hii maisha. Praise the name of the Lord. We were brought by God so that we can enjoy the good things in the world of the living. Mtu asikupatie stress hapo. Okaro usineke akora gete nikiti muno guiromo. Kamwira tuhoete wa Wana Yesu asifiwe sana. Ukamwira ni wandu wao yoguo ni uhoete guku. Wewe ukamenya wamura kisi magana maya. Ukagania mweri ni cigana o muthenya imwe.
methate magana meri ugo meri na we sorted. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako kesho usishughulikie. Mwambie isikuweke huzuni, iko na mwenyewe. Tondu kira amuria ni maundu maria mwiciragia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maundu maria mamuriaga ni maria mwiciragia. Gutire mundu kariyo ni maundu maria ateciragia. Mundu ariago ni maundu maria eciragia. Ati ndio na thuri wenzangu no mafuroti maraka riu nie ngoimirira ku. My friend, horera ndukagea mucii Ngai atendete. Augaga nini nie ndumaga aria maikaraga ithunu magie micii. Athuri horerai, tigai pressure, tulia, itajileta wakati yupo na Mungu yupo. Na nyua tumia pana tupea pressure, tugatwe pressure. Na nikio damu ona nyua mwirore itone mugukua tene. Mathafu maiki muigireire ati mutumia ni waku no amutwara mukawa mwakinya mukawa kuneo menu araikuruka na kiara agetha haria hethate soki ageta na mwendia mwena ndego na mandathi meri seranga urehe ndego na sabasi guturie mweyo na hindio muthuri waku ona ngiumira kambi. You know, athuri ona matangi korona mbeca taru no ino kiarite nyama mukamumene muno na rikio no ndana ria mbeca ciake ni arume akora mukawa mekerithitie nyama arumira ha nyoni atumia 5 meriga kunyitana magekiranira mbaru 5 nyonia atumia ati makanyitana magekanira mbaru atumia no athuri ni meranaga wewe agura kilo 2 na we 2 nikiona mutumia wa miaka 70 na mukwaju oi no akora murume ena miaka 96 na karugamete wakiruma na muhakaini kwa madraki daugo mwaka wakwa murakaria gokaria rege na kaiga na atia na kena na ite tu no mukane akungire tondu gathuri kau karugametio ni hinya wa mutwe rurime na thufuria kanyu ake mwanake. Praise the name of the Lord. No atumia ukinya 70 na hindio iria no okamaga no kandi andikitwo macani no otuaga no kandi andikitwo maundu mothe niwe wikaga no kandi andikitwo bonus yoka ugatigwo nau na ciana. Muthuri waku wa miaka 86 ena bonus ukoraga kinyo kira na nginya ni ariganirwo ni muhonoku ena nginya tai ya kanitha ba akahutio ruototia niki sina kupenda wewe ukaigwa itha wajao si mwena uyu tangi nyaya ya mwizo muona baba nyokite na kabagi ainete kamunyore ino ni agoro papa anywa soka na munyore inete kwa waingadi gato au nyokete giuma kwa wainga dau nyokete giuma kwa wainga Yesu maundu maria ona irio thika rwa mbogo Yesu akinjoya kihubanguo no ndio papa anyukinya mamuruma etekagia rothe maruga papa we nugu ndio bio ndiri haki maundu maria ndonerio kuu ndiri haki mbeca iria ndahuthira kuu onani ndarora ciana ciakwa ri ndiri haki okana ekekwire muthuri akwa hau agwaga thaini cia muka nginya kuria no ahoire nginya kunywa no ahoire no nagiteirie tagie naguo we kendo keheu akaigwa riko oke oruge toro ni agwa thaini icio wa mama na waomba hivi jiangalieni sana tigana ina madhafu wachana na hesabu kina mama make yourself a comfortable living human being tigana madhafu tigana ciana tidungiria wega nigwiciria horo wa ciana kinya muthuri agutwara mukaha mukeinuka wajagia kunuguna we thutha wake wetia nguku ndona marehe nguku hau
Dinona mara dinona ngoro. Dinona maguru maria makinyaga gathi ona mutwe nduma hau ukamurithi na wiha wari ha 2,500 na shida iko wapi babe? Korone gicagi 2,500 ni gukunyanya simu oyo. Wachana na hesabu zingine. Akikupeleka hoteli kula ni kama unahama. Ndiye amekupeleka, atajua kama atalipa bill ama atachonga viazi shauri yake. Ciana keresi yake. Sitithienage konake acabe. Urecia nawe ongicaba. Praise the name of the Lord. Maundu maria mamuikagia kieha-ini ajia ikumeherera. Sami. Number 2. Get a spirit of resistance. Siku hizi wa Kristo hawana roho ya resistance. Kama unasikia haufai kuingia hapo, wachana nayo. Praise the name of the Lord. Munashindwa kujiachilia. The Bible says Jesus Christ came so that he can set us. Sikiliza hapa. So that he can set us. Kila kinawaumiza ni kushindwa kuachilia. Learn to let it go. Praise the name of the Lord. Wacha niwaambie. Wakati mimi nilikuwa nalewa, I had friends of that caliber. Nilikuwa na marafiki wa hiyo tabia.